Fidelio, arrivi pas a causi entre aqueles quadrilaters. És per una surpresa. Pas aisit, Bertat. Anem causi si lo rectangle, magara força. Qui a si os pas segur un rectangle? Te rassuram si os pla un rectangle. La probe. 4 costats, 4 angles drets. Li fas beire lo pincel. Perché vos agrada tant aquest rectangle? Perché a chi con è special che m'attira. Sas caracteristico beleu. Estudiam-las, perché un rectangle est un quadrilatère particulier. Ah oh, mercès lo pincel. Diriam che sus 4 costats sunt pas totes de la mateixa mesura. Avets raison, hi ha dos costats plus pitjor que los dos autres. Baqui una particularitat interessant. I a qui con d'autre? Oh, has vist, Fidelio? Los dos pitjors costats sunt exactament de la mateixa mesura. Me demandi ses parier pels dos bels. E oh, sunt també de la mateixa mesura. Los dos costats bels s'appellent un lungo. Oh, e los dos pitjors, largo. Dins un rectangle, la lungo és plus bella que la largo. Duncos un rectangle a sus costats posats de mateixa mesura. És passionant. Baqui perché lo rectangle m'agrada tant. Gachas las lignes rochos. In la seguissent, podem plegar lo rectangle en dos partidos egalos. Sunt d'axe de simetria. Oh, a com m'inspira. Adori las caracteristiche del rectangle. E avias pas parlat d'una surpresa? Oh, vau transformar aquest rectangle en tableu, sul quin vau pintar Heureux anniversari, mon bon Fidelio. Oh, mercès l'artiste. És une formidable surpresa. E mercès a tu le pincel.